Pratimo sve aktualno, pa tako pratimo i stanje obrtništva u Hrvatskoj. Progovorit ćemo sada upravo o toj temi. Zato je naš gost gospodin Antun Trojnar, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore i predsjednik Komore grada Zagreba. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, još bolje vas našli. Evo, imamo puno tema, imamo puno aktualnih stvari koje se sad tiču, pogotovo evo kako nam je stanje u strukovnom obrazovanju pa sve do stranih radnika. Ali prvo bih, evo, ako se slažete, krenula sa stranim radnicima koji su sada vrlo aktualna tema. Vidjeli smo, pogotovo i danas smo progovorili o tome da ih ima u građevinarstvu jako puno, međutim riječ je o nisko kvalificiranoj radnoj snazi koja nije obrazovana za poslove koje obavlja, pa često puta rade kao pomoćni radnici. Jesu potplaćeni, to nitko ne spori, ali kako nam je tu tržište? Jesmo li možda dovoljno ostavili prostora za neuređenost tog tržišta? Pa činjenica je da ima puno strane radne snage, znači što iz bliže okolice, što iz daljih destinacija, iz Afrike, iz Azije. I sad, da li su ti radnici potplaćeni ili nisu, ali problem je jednostavna stvar da mi ne smijemo dozvoliti da ti ljudi budu potplaćeni, da rade ispod nekakvih, da rade na minimumu životnih standarda i uvjeta. Taj kronični problem radne snage se sad eskalira u Hrvatskoj, s jedne strane zbog obnove od potresa u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i na Banovini, a druga stvar je i zbog turizma, turističke sezone. Znači, to su otprilike dvije grane koje najviše imaju potrebe za stranom radnom snagom. Ali sve to višegodišnji rezultat neulaganja, neobrazovanja djece, učenika za obrtnička strukovna zanimanja i sad nam to dolazi na naplatu. Problem je, nema što smo mi kao Hrvatska obrtnička komora već dugi niz godina ukazujemo na taj problem nedostatka radne snage, odnosno na obrazovanje svojih vlastitih kadrova i jednostavno moramo nešto napraviti i sad ovo je prvo gašenje požara sa tom stranom radnom snagom i sve do onog trenutka dok nećemo prije svega dovoljno imati svojih radnika, svojih stručnih radnika, svojih obrazovanih radnika. Činjenica je da su više manje da je to radna snaga polukvalificirana ili nekvalificirana, da se silom prilika moraju raditi određena zanimanja, masu kolega, kao što ste rekli, i u građevini, odnosno i u ugostiteljstvu i ostalim granama, oni ih poučavaju i da koliko toliko steknu određena znanja da mogu izvršavati svoje te radne zadatke. Da, ali načeli ste jedan drugi problem. Sada kad smo ovo spomenuli, načeli ste ta strukovna zanimanja koja su jednostavno ostala zapostavljena. Čini mi se da se nije radilo dovoljno niti na promicanju toga da privučemo mlade ljude, da ne moraju svi ići u gimnaziju, da jednostavno postoje zanimljiva struka koja bi ih mogla zanimati od kuhara, konobara pa do medicinskih sestara čak. Jer evo, imali smo zanimljiv primjer, prošloga tjedna nam je gostovala savjetnica ministra zdravstva koja je rekla fali medicinskih sestara jer primjerice u Rijeci ima samo 2 odjeljenja koja upisuju medicinske sestre, pa naravno da kad one izađu iz škola da su već odmah zaposlene jer ih posao čeka, to jest da je tu manjak. Taj nesrazmjer jednostavno na tržištu kao da nije pratilo se tržište rada i tržište obrazovanja. Pa, apsolutno ste u pravu. Znači, više godina su se s jedne strane forsirale reći ćemo iskreno zbog potrebe škola, znači gimnazijski razredi. I povećavao se broj gimnazijalaca, znači djeca, učenici koji su završavali gimnazijske razrede. Ali moramo znati da dijete, učenik koji završi gimnaziju, da nema nikakvu struku, nikakvo zanimanje. Ako ne završi neki sljedeći level, sveučilište, fakultet, znači taj učenik u budućnosti radnik, građanin bez zanimanja, bez struke, može raditi kao nekakav pomoćni radnik, bez obzira što ima srednjoškolsko više obrazovanje. Zato apel, znači da djeca idu učenici iz osnovnih škola, upisuju srednje strukovne ili obrtničke škole, da to učenik kad završi tu školu može sutra ići na tržište rada. Znači ima zanimanje u svojim rukama. Ili naravno da je želja svima da oni upisuju i dalje više visoke škole i da mogu ići na dalje obrazovanje. Znači samim time bi se podigla jedna kvaliteta obrazovanja, a danas sutra i radne snage, jer kad učenik završi srednju školu, znači on ako se ne upiše, ako ne završi fakultet, dođe na tržište rada, može živjeti od rada svojih ruku. Znači nije nikome na teret, općina nije na teret društvu.
Vidjeli smo sada kad je nedostatak radne snage, primjerice u građevinarstvu, evo malo čas nam je gostovao i jedan od inženjera, rekao je zapravo da jedan keramičar koji evo radi svojim rukama može zaraditi plaću kao što ima u Austriji i u Irskoj. Apsolutno, među ostalog i ja sam građevinar i znači to je moja struka sa 38 godina iskustva u struci u građevinarstvu. Znači, od tih 38 godina, s obzirom da sam naslijedio obrt od oca, znači raznoruke krize smo prošli. Od da nije bilo posla, da nije bilo raznih materijala na tržištima, do danas da nemaš ti radne snage. Mislim da je ovaj najgori dio. I to je jedan jako veliki problem. Ovo sa uvozom strane radne snage, znamo da ima preko 124.000 radnika koji trenutno radi, a navodno do kraja godine bi trebalo biti oko 200.000, to su nekakve procjene, je jedan od najvećih problema. I samo obrazovanje, samim time da mi podignemo svijest kod djece, ali još više kod roditelja, da djeca, učenici idu u srednjoškolsko strukovno obrazovanje, doći ćemo na jednu razinu koja će nam osnovnu razinu potrebe za tržište. Jer srednjoškolska obrazovanja daju kompetencije, znanja djeci da mogu početi ići slobodno na tržište rada. A tržište rada je jednostavno danas takvo kakvo je i dobro ste rekli da danas keramičar ima, i među ostalih keramičar, ali i ostala zanimanja, ima takvu solidnu plaću da mu se jednostavno ne isplati ići van. Ali i sva ostala građevinska zanimanja su se jako približila europskim plaćama i masa naših bivših djelatnika, ali i obrtnika koji su zatvorili obrte i ostali, koji su bili vani, Austrija, Njemačka, polako se vraćaju nazad jer za isti broj sati imaju slične plaće, može razlike 10, eventualno 15%. Da, spomenuli ste sad povećanje kvote za uvoz ove radne snage koja nam sada dolazi. Kakva je tu, prema vašem iskustvu, ako ga imate, uloga agencija? Jako se puno također ovih dana govorilo i spominjalo da jednostavno neke agencije zarađuju jako puno na tim ljudima jer naravno košta određen iznos da uopće dođu u Hrvatsku. Pa je saznanje i ja isto imam 3 djelatnika koji su sa Kosova, ali oni su već preko 4 godine, znači prije potresa, prije krize su bili zaposleni kod mene, znači ostali su u cijelom kontinuitetu, nemam problema sa agencijom, znači to je više manje korektno na bazi mjesečnih računa, znači i gdje se njima redovno isplaćuju plaće kod nas u Hrvatskoj, znači prema svim zakonima. S druge strane, evo, tražili smo zbog povećanja obima posla i dodatne djelatnike, dodatne radnike, oni su iz Bangladeša, čekali smo više od mjeseci i pol, da nam se odobre radne dozvole, pa smo platili te radne dozvole, sad nam se čekaju da nam se izdavi sljedećih 10 dana. S jedne strane, to je jedan jako dugački proces, da radnik, kad imaš potrebe za radnicima, od kada ti pošalješ zahtjev za potrebu ili nađeš si agenciju, pa dok ti dođe na mjesto rada, 2,5-3 mjeseca, to je stvarno jedan predugi period, jer svakog kome radnik treba vrlo brzo. A što se tiče samih agencija, to je opet kao kod nas nekakva masovna pojava. Sjetite se da su 80-ih bili masovno otvaranje kafića, butika, pa poslije mjenjačnica, pa onda pekara i ne znam čega sve ne. Kod nas kad dođe nekakav trend, onda svi se idu baviti sa svime. Ad hoc idemo otvoriti. Ajmo otvoriti, onda poslije šta bude. Koliko mi znali ili ne znali o tom poslu. Ali činjenica je da će se te agencije isto će se pročistiti i moraju ostati oni koji stvarno kvalitetno, ali i nada sve pošteno rade svoj rad. I ono kao što sam malo prije rekao, jer to su znači ljudi koji dolaze izvana, znači oni zaslužuju jedan i pristojan život kod nas. I sad još jedna tema koju se moramo dotaknuti, to je stanje obrtništva u Hrvatskoj. Jako puno smo o tome govorili, pogotovo u vrijeme korona krize. Bili ste prvi na udaru, definitivno, jer bilo je pomoći što se tiče vlade za očuvanje radnih mjesta prema vama, međutim išli su drugi doprinosi, druga davanja. Puno je ljudi koji su stavili ključ u bravu, zatvorili obrte i jednostavno prestalo raditi. Je li se sada situacija stabilizirala? Je, sada se stabilizirala, sada znači zadnjih godinu dana povećava se broj novo otvorenih obrta, što smo jako sretni i zadovoljni. To su više manje
intelektualne usluge, ali da nije bilo ovih poticaja vlade u to vrijeme, za vrijeme korona krize, bilo bi puno više zatvorenih obrta, jer moramo priznati, staviti ruku na srce da je to spasilo mnogo obrtnika i ne samo obrtnika, nego i cijelo poduzetništvo. Danas bi imali bi više problema. Hrvatska je među prvim državama u Europi dala te poticaje za očuvanje radnih mjesta i evo ja koristim svaku priliku da se zahvalim vladi na tome. Naravno, sve ove ostalo poslije stvari koje su bile, moramo opet raditi na tome da se što više otvori kvalitetnih obrta, da se što više otvori proizvodnih obrta i samim time sa proizvodnim djelatnošću stvara se neka nova vrijednost, znači gdje imaju svi koristi od toga. Da, samo da još nađemo ljude koji će to otvoriti, da imamo dovoljno radne snage. Pozlatilo vam se i daj Bože da bude što više domaćih radnih snaga. Nema boljeg radnika od hrvatskog radnika. Hvala vam puno. Hvala vama.